3-1 Osijek. Poštovani gledatelji, dobar dan iz Splita. Utakmica 20. kola nogometnog prvenstva Hrvatske između Hajduka i Zagreba. Pred oko 3,5 tisuće gledatelja, po krasnom sunčanom vremenu, nije i suviše vruće, ugodno je za igru. Međutim, u Evropskom kupu, naravno, stadion je bio gotovo pun, domaće prvenstvo ipak je nešto drugo. Ovo je pravi derbi 20. kola prvenstva, naime na tablici. Na vodećem mjestu je Kroacija sa 38 bodova, Osijek ima 37, a Hajduk treći i Zagreb četvrti po 36. Trener Hajduka Katalinić ima neku svoju aritmetiku, svoju računicu, smatra da bi ovaj mjesec trebao dovući više gledatelja ovdje na stadion, jer Hajduk namjerava pobjeđivati. Poslije onih briga oko Ajaksa i Evropskog kupa, čini se da su Hajdukovci 95% misli jednostavno potrošili na Ajaksa i na ostale klubove u Europi, a sada su se potpuno koncentrirali na domaće prvenstvo. Ovdje na svom stadionu Hajduk nije u ovom prvenstvu izgubio još nijednu utakmicu. 9 puta je igrao, 8 puta pobjedio, a neodlučeno igrao je samo protiv Marsonije 0-0. S druge strane, da pogledamo, za Hajduk će igrati Gabrić, Gutorović, Jozinović, Hibić, Timac, Peršon, Vulić, Lalić, Erceg, Asanović i Jurčec, najbolji strelac prvenstva. S druge strane, Zagreb u gostima također ima dobre rezultate. Odigrao je 9 utakmica, 4 je pobjedio, 3 igrao neodlučeno i 2 izgubio protiv Zadra i Osijeka. Za Zagreb igraju Pavlović, Sabitović, Keći, Pipinić, Čeko, Kurtović, Vodanović, Rukavina, Brkić, Čalo i Roso. Utakmicu sudi Širić iz Osijeka. Trener Zagreba Ilija Lončarević. Na klupi su ovog puta već poznati Harmat i Regbar. Trener Lončarević koji je gotovo preporodio Zagreb. Naime, u Split je došla momčad koja nije izgubila u 13 posljednjih utakmica prvenstva Hrvatske, a to zaista treba respektirati. Glavni sudac Željko Širić iz Osijeka. Pomoćnici su mu Anđelko Brkić iz Vinkovaca i Milan Berger, također iz Osijeka. Vulić, to je Kažimir Vulić, mladi igrač Hajduka. Štimac. Erceg. Prva akcija Hajduka prema vratima. Izbio je Vodanović. Jozinović. Jurčec. Čalo. Hasanović. Jurčec i Sabitović. Jurčec. To je bila lijepa akcija, odlična obrana posle udaraca Ercega, Pavlovića. Nije Erceg mogao zahvatiti loptu dobro, to je potpuno jasno, bio je okružen dvojicom igrača, ali izgledalo je vrlo lijepo, osobito u svojoj završnici. Lopta bi sjela na pravo mjesto, da tako spretan, uspješan nije bio Pavlović. Jedanaesta minuta, 0-0. Čeko. Hasanović. Jurčec. Kurtović. Rukavina.
prebrz je bio Brkić. Jozinović. Hasanović. Hasanović, Sabitović. Širić je to vidio, to će biti prekršaj na Hasanoviću, napravio ga je Sabitović na samoj liniji kaznenog prostora. Slobodan udarac za Hajduk u 13. minuti susreta. Jednu šansu imao je Hajduk, bio je to Erceg. Prije nekoliko trenutaka ubacit će Hasanović. Hasanović. Čeko. Brkić. Keći. Keći. Hibić. Sabitović, opet prekršaj, ali ovog puta na Jurčevcu. Ubacit će Lalić. Lalić. Bez posla za sada Gabrić. Čeko. Brkić. Jozinović. Poskliznuo se Rukavina. Jozinović. Jurčec je tamo bio pred vratima. Dobro poznaju Jurčeca. On je raniji igrač Zagreba, ali mnogi od sadašnjih igrača Zagreba još nisu tada igrali. Naime, Jurčec je u međuvremenu bio prešao u Inker. Butorović. Vulić. Hibić. Štimac. Hasanović. Rukavina. Mirni, Štimac. Gabrić. Peršon. Vulić. Štimac. Jozinović. Čeko. Brkić. Prekršaj Brkića na Ercegu. Brkić ima broj 9, međutim evo igra češće i u napadu. Sada se vratio na svoje mjesto braniča, a Rosso, pitanje je, barem po ovomu što se može vidjeti, da li će moći u igru. Čeko, tamo je bio Jurčec, bio je ubacio Erceg. Rukavina. Vulić. Hasanović. Sabitović je propustio Ercega. Erceg. Jurčec. Jurčec je evo postigao 14. gol za Hajduk, Erceg ukupno 11. Kada su pitali Katalinića zašto ne igraju Mornar i Rapajić, sasvim logično je odgovorio zašto bi igrali kad su najbolji strelci Jurčec i Erceg. 1:0, vodstvo Hajduka.
Krasna akcija, nije ni Čeko mogao stići tu loptu, dobro plasirana lopta prema lijevom uglu Pavlovića, vodstvo Hajduka. Keć. Kurtović. Regvar. Regvar. Nije uspio Peršon. Vodanović Regvar. Hibić ispred Čale. Vulić. Rukavina. Vulić. Pipinić. Regvar u sredini Čalo. Prekršaj Štimac. Nešto više od 5 minuta do završetka prvog poluvremena. 1:0 vodi Hajduk. Strijelac Jurčec. Slobodan udarac za Rukavinu. Rukavina. Krasno je to napravio Čeko. 1:1. Čeko je dočekao loptu nakon što je cijela obrana Hajduka zaspala. Iskusni Čeko koji je imao krizu samo u onom početku prvenstva kada je Zagreb doživio nekoliko poraza, a kasnije igrao izvanredno dobro. Evo, ova usporedna snimka će nam pokazati čak petorica igrača Hajduka, ako dodamo i Hibića koji je imao tamo problema sa Brkićem. Evo i Ilija Lončarević dočekao je svoju šansu kada je ono izjavio u novinama Katalinić da bi do 26. osvojili 15 bodova. Rekao je Lončarević duhovito, sa takvim bodovima i Zagreb bi bio prvak. Primirio se Zagreb i dočekao svoju šansu. Sada je 1:1. Brkić. Sabitović. Sabitović. Čalo. Kurtović. Butorović. Vulić. Jurčec ponovo u šansi, ali Jurčec je malo prejako udario loptu. Pavlović, iako su mu 23 godine, malo zabrinuti Katalinić. Još 3,5-4 minute do završetka prvog poluvremena. Čeko je izjednačio, dakle Jurčec i Čeko. 1:1. Herceg. Čeko, mogao je biti dvostruki strijelac, odbila se naprosto lopta od njegove noge, ali odlično, hitro je reagirao Pavlović. Vujić je mladi igrač, 22 su mu godine. Brkić. Opet je spasio Gabrić. Ne opet na ovoj utakmici, već mnogo puta uzastopno u takvim situacijama. Gabrić se sjajno snalazi, evo Brkića pred vratima. Vodi Sabitović je postigao zgoditak, vodi Zagreb. Ovog puta nije mogao Gabrić ništa učiniti jer je Sabitović sjajno reagirao. Jasenko Sabitović, rekao sam u početku, strijelac na utakmici u Litvi za mladu reprezentaciju u 81. minuti. Ovo su navijači Zagreba koji su došli bodriti Zagreb. U izjavama prije utakmice Lončarević i igrači Zagreba vrlo su optimistički izjavljivali kako su došli ovdje pobijediti. Na semaforu vrijeme već je isteklo, ali Širić ima svoje vrijeme. Sjetimo se da je Rosso dosta dugo bio na terenu kada je bio ozlijeđen. Čeko. Prvo poluvrijeme je završeno nakon što je Hajduk imao inicijativu. Zagreb se nije predavao i evo u 2 napada, čekajući svoju šansu, dočekali su je i vode sa 2:1 u Splitu.
Poštovani gledatelji, počinje drugo poluvrijeme. Evo i nekoliko podataka o utakmici. Hajduk 4 udaca, Zagreb 3. Na vrata u okvir vratiju 2 Hajduk i 2 Zagreb. Oba zgoditka, poslije ovih prekida igre u kornerima Hajduk 1, Zagreb 2. Zaleđa Hajduk nijednom, a Zagreb 2 puta. Prekršaj Hajduk 12, 7 Zagreb. Sabitović jedini žuti karton, crvenog kartona nema. Jedna promjena, nema sada više šale sa Zagrebom. Napravio ju je trener Hajduka Katalinić. U igru je ušao Rapajić, izašao je Lalić. Počinje drugo poluvrijeme. Pipinić. Štimac. Pipinić. Rapajić. Asanović. Asanović. Sabitović. Jozinović. Erceg. Ali tamo je bio i Kurtović. Zagradio je put. Šalo. Butorović. Peršon. Štimac. Hibić. Asanović. Lopta se odbila od Čeke. Keći. Rapajić. Asanović. Propustio je Rapajić. Jozinović. Erceg. U proveru je bio Asanović. Nije to prekršaj. Već se nastavlja igra. Štimac. Jurčec. Čeko. Butorović. To je bio prekršaj Vodanovića. Slobodan udarac za Asanovića sa strane koja mu odgovara. U prekršajima Hajduk 13, a Zagreb sada 12 u drugom poluvremenu. Ti su odnosi malo poremećeni. Asanović. Sjajno se bio, Asanović je postigao zgoditak, ali izvanredno dobro se snašao Štimac koji je osjetio da bi ta lopta mogla pogoditi mrežu i samo je raširio noge. Asanović, točno ono mjesto koje njemu odgovara. Evo, postigao je vrlo lijep zgoditak, vrlo zanimljiv. Evo, pogledajte kako je Asanović prevario sve, a u stvari najviše Štimac, Čeku koji je bio iza njega i na kraju Pavlovića. U Splitu 2-2 u jednoj dobroj utakmici. U ostalom, evo, 4 zgoditka. A igra se 10. minuta u drugom poluvremenu. Vodanović. Asanović. Najistaknutiji pojedinac u momčadi Hajduka. Asanović. Jurčec. Opet je to bila akcija vrlo neugodna po Pavlovića. Dobro je tukao, u stvari ubacio loptu u sredinu Jurčec. Asanović je bio malo predaleko. Jurčec. Vratio se u igru u drugom poluvremenu Hajduk. Kurtović je bio propustio loptu, tamo je s lijeve strane bio Čeko. Rapajić. Jurčec. Biškup. Damir Biškup ostao je u Zagrebu, njegov brat Dražen otišao je u Bečku Admiru. Hibić. Hibić. Još 17 minuta do kraja. Tukao je Hibić iz velike udaljenosti. 2-2.
Ulazi Regvar, sve će biti u redu. Hajduk sada napada, naravno 6. korner. Pred vratima Štimac, zaslužan je za onaj drugi zgoditak. Hasanović, Jozinović. Jozinović u prodoru, u sredini su bili i Hasanović i Mornar i Ercek. Mlad je Jozinović, možda je to mogao i bolje napraviti, on je tukao prema vratima. Odmah tu do njega s desne strane Mornar i još u sredini Hasanović i Ercek. Regvar, Štimac, vrlo spretni, dobar tehničar Regvar. Čalo. To je bio Biškup. Čalo je bio pred vratima. Još 11 minuta do završetka. Butorović. Ali u usporednoj snimci još jednom ćemo vidjeti taj udarac Biškupa. Ne baš daleko od stative. Vladanović. Hasanović. Jozinović. Rapajić. Sabitović. Rukavina. Biškup. S lijeve strane je Regvar. Biškup. Slobodan udarac za Zagreb. Štimac. Jozinović. Rapajić. Sabitović. Još jedan udarac ugla, 8. za Hajduk, Zagreb samo 3. Vulić. Čeko, Mornar. Najprije pokušao Erceka, kasnije u gužvi, ni Mornar se nije mogao snaći. Počinje Hasanović. Pavlović. Pred njim Ercek. Keći. Peršon. Ibić. Rapajić. Vulić. Butorović. Mornar. Butorović. Navikli smo da na ovom stadionu visoke ocjene dobiva Gabrić, ali on danas nije imao mnogo posla. Danas će visoku ocjenu dobiti čuvar mreže u Zagrebu Željko Pavlović. Peršon. Peršon. Vulić. Mornar. Pipinić. Čeko. Čalo. Rukavina. Čeko. Butorović. Štimac. Butorović. Ercek. Butorović.
Asanović. Tamo je Biškup držao Asanovića, pa će to biti slobodan udarac. Gotovo sa istog mjesta, kao što je bilo tada kada je Asanović postigao zgoditak, ali 2 puta na istu varku teško se može proći. Štimac je opet pred vratima, ostali su samo Peršon i Vulić. Asanović. 5 igrača u živom zidu Zagreba, tamo je u sredini ostao Keći. Asanović, koji je pravi majstor za izvođenje slobodnih udaraca, osobito s ove strane. Asanović. Ovog puta ne. Peršon. Rukavina. Tu bi se mogao razviti napad Zagreba. Keći. Prekršaj Štimca na Kećiju. Zagreb je pred svojim velikim uspjehom 2-2. Ako uspije, bit će to 14. utakmica da nisu doživjeli poraz. Stabilizirali su igru u posljednjih 10 minuta, bez obzira što su evropske nogometne zvijezde sada u napadu Hajduka. Ali da vidimo. Sabitović, još 2 minute. Rapajić. Rapajić. Pipinić. Malo je nemiran postao i trener Lončarević, čovjek koji je vjerojatno od najmirnijih trenera na klupi koje smo ikada vidjeli. Asanović. Pavlović. Utakmica je završena velikim uspjehom Zagreba, 2:2. U Zagrebu znaju da nema jaki i slabi protivnika, ali Zagreb ima mnogo bolji raspored. To, na primjer, mora gostovati u Šibeniku, u Slavonskom Brodu, pa u Istri, u posljednjem kolu. Kod kuće ima Varteksa. Hajduk nije napravio ono što je nakanio. Zagreb je zasluženo odnio 1 bod, bez obzira što je Hajduk imao mnogo više šansi, što je više igrao pred vratima Pavlovića, ali i 2 zgoditka iz 2 prekida računaju se u nogometnu statistiku. Dakle, Hajduk Zagreb 2:2, Jurčec u 30. minuti, Pačeko u 41. Asanović i Sabitović. Uspjeh Zagreba, tko zna, poslije utakmica u srijedu, kada se igra kup, Zagreb igra protiv Varteksa. Prva utakmica bila je 1:0 za Varteks, a Hajduk igra protiv Segeste ovdje u Splitu. Ako bi slučajno prošli Zagreb i Hajduk, tada bi igrali i u polufinalu Hrvatskog kupa. Poštovani gledatelji, evo tako je to izgledalo danas u Splitu.